Central Law Secretary lo, nasi non pini Ladakh Jasper luar Bogor constituency lo, Ladakh Mondol Singh Ti lo, kita udah council election lo Ladakh di kecepatan pun, nasi pini Om Dung orang atau orang Ladakh APHLC baning ning kacetesi Ladakh nang join lo, nasi pini nang ke join atau saya lo lagi, itu kecepatan non kebang hilang Arni benke APHLC lo salah tu cepau pun lo lapen karbi alam lapen long akai panan tami ahok pet nomri long pada kacerai pun dia pada alang tu jatuh orang nanti tu besi pilih om tu orang tu ke Ladakh luar Baguri constituency lo labang so yang orang long nang join dulu tapi lo nang ke join dulu memang masih lo kepada parti kan BJP lapen Kongres SDC kan ada kepada PS din dan sebagainya lapen dua bom lang non bang lang lapen lapu bang bom lang nang join untuk lapen lapu parti presiden dong ni kayak saya jaga pada dulu sentral komiti presiden kerja dulu koneksi lapen Pranjol Pro macam bukan LSC secretary lo lapen alang Europe dulu alang ya dulu lapen Euro secretary dulu sesing di central committee lapen dulu lang bukan alang ya bukan LSC lo in charge lo sini kan orang ini lo ini lasi Ladakh pensi itu non hong bukan LSC bang ya jakong kami tuh ciar jakong po lasi BJP tuh mana statement gitu kan tuh kita lo BJP tuh mah hong tim kami APHLC pan itu tuh pan kacobai besi buku kami kacobai kali lo laki mereka tengok sini tengok lo lasi laso nak taksi non kibang jilang tarik trainer cap kami dua tujuh borjan konstituensi lo laki bukan LSC lo kardom